poštovana braćo, poštovane kolege i mami, otvarajući ovu svečanost u povodu polaganja kamena temeljca i klanja kurbana za izgradnju džamije u Varažkoj Rijeci, neobično nas raduje činjenica što možemo pozdraviti radnike Grik Grupexa iz Velike Kladuše, koji je izvođač radova ove džamije, želeći im sretan, uspješan i kvalitetan završetak radova. Razlozi koji su nas ovdje okupili svima su nam jasni, jer džamije su mjesta u kojima vjernici obavljaju svoje vjerske obrede, u kojima zadovoljavaju svoje duhovne potrebe, mjesta na kojima se napajamo plemenitim idejama, za koje svemogući Allah dželešanhu u Kur'anu kaže: džamije pripadaju samo Bogu i u njima ne prizivajte nikoga sem njega. Izgradnjom ove džamije mi vjernici džematlije ovog džemata uzimamo na sebe veliku obavezu da izgradnjom ove džamije ispunimo i veliku obavezu i dova. Poslije toga vas molio da izađete na ovu vamo stranu, da se ne gaze ove oznake što su ovdje postavljene. Iza toga ćemo se pripremiti za podne, poslije podne će biti za imame i ove goste ručak u Mejci, time će naša svečanost ova kratka biti završena. Sad prelazimo na postavljanje kamena temeljca. Ne, ovo snimim.